Iyang okay po ni pon rakso kala kon pompeyu wan ki sanan kan ko wan ki ligan na nalagonan kan yei ko wan ki kapna o karyang kapna wan ki speaker o yung musong ko senat kan koros wan ki song ko pong labalap o yung musong ko pong kang koros wan ki sab marchon way sangat pengilap lelang kapangamarang Rahn program ni Usuhn beliau patuna station point kapesa ira kay makonang boy pa kanang kachin mangi mauwiwawin ang Department of Public Safety te palimba kana papuli ano ba ko malay boy pa kan narayan so maukset men kasapul po rin church ong Lieutenant Konsaka po yan pacawan sapiata chungol program and report watch Kalangan Lieutenant Makarili Kuryo mawai chungol wow kapacapat magmelel wang masa machay coach Rahn Waterman Sair Pelian Medical Emergency Mamipan Pugo Watch Mamipan Division of Fire and Emergency Services o 911 Pugo 911 na Mipan Medical Emergency ay men Sair at 911 Karaban paluwach a Pugo Medical Emergency 911 Pugo paluwach magin ala ka school ben ala ito call kan merasong melumum tekapinselet wara masola kan nan par kay samalar ko asan sal me emergency line me way pogon ken muangi ta pachowan ye siluriaw zero riaw eo number watch 911 uya number kap yo ime uya sapul machail emergency line ong Rahn bukat ko number watch ime ken tatok nan sampar Rahn bukat ong emergencies. Pwede number watch me tourist kan te men nan sap lagi kan te makachlong ato kan o te pacholong ato kan wangi te pachowan. Number watch 911 kan tatok ong aja anan karwaru te makit so kasik pe kan. 911 kan aleti pe sawasen anan karwaru kan o kalelalang menya palimepan respond te apali kara sabab me ananan police ambulance fire truck te men stosan ka kung sinyay kan o mogit so kasik per chegan me rasong salongalan aramas nan sap o nansen niyan zo maramas so jalibil pagsawasan ambulance ong lumum te kapinselet o aramas ola 911 Challenge pil pachowan ta mangi me 911 operator pil buko ki sawas and kawait ki med pak sawas to kan tamra ban uyayam ong me anana sawas me rasom me lumum kan ta kapinselet te aramasola kan nan rain anso me ambulance ban lella wasame anan karwaru ko sange o kairala ni ramay men sair me ye one pak sawas te call me 911 apali nan December par riyokit riyaisok me mini number one number riyok ke riyaisok silu ere rai chungal kalangan Lieutenant Konsaka pagkacing kubra iban patjong ulianti palian abmelel public safety police and security bepatjong public safety o patjong reports ki out of an irailakan abmelel police blotter irailakan ma-arrested ye irai kay makonang way pakonan mangi pilpan sansanan program irailakan ma-arrested noong 1 January ye William Rutov arrested ki chungala sa kong pa ng Sompar o pil chungala sa kong wasa silipon ng way pakon Jane Alliance Opet pil arrested ki chungala sa kong pa ng Sompar o pil chungala sa kong wasa silipon ng way pakon nuwalu socha arrested ni Isu nuwalu manakap man arrested ye Steve Etche arrested ki sugaw chinchang ako ranan sa puno ng way pakon nituaw
yet Israel kan ma arrested tanti bicar arrested ki chungala sa kong way wasa silipo na Alan Weibogan Alfred Alens arrested ki kaunapag Petrus Conrad arrested ki kaunapag ni Isaac yet Israel kan me pachawan arrested Simon Mix arrested ki chungala sa kong mi pa ni chapun sa kong way o changa koran ng sapo na Alan Weibogan Angelo Else arrested ki chungala sa kong way wasa silipo na Alan Weibogan May Benjamin arrested ki chungala sa kong way o wasa silipo na Alan Weibogan Jennifer Louis arrested ki chungala sa kong way o kawa onapag ni Isa kayo ya Israel kan pachawan arrested January Isa kayo Riya kayo Poinsberg David arrested ki chungala sa kong way wasa silipo na Alan Weibogan o bil chungala sa kong way panangin sombar Jermal Johnny arrested ki chungala sa kong way wasa silipo na Alan Weibogan Nobel niya sa wacha chungala sa kong way mi panangin sombar Ansi John arrested ki chungala sa kong way wasa silipo na Alan Weibogan niya sa wacha bil chungala sa kong way panangin sombar Angke Mutong arrested ki chungala sa kong way o wasa silipo na Alan Weibogan Anti Yorb arrested ki kaunapag ni Isaac Riyawan January sombong watch Riyagit Riyasakayo Yachiraikan me pachawan arrested Paulus Smith arrested ki kaunapag Lord Clarence arrested ki peyang amanan mastoror ni tatawang ki tupsaw kabar Lorenzo Alens arrested ki pilpeyang aman armas choror tatawagata aman armas choror pilranoche Lawrence Alens pil arrested ki pil Tawagata amen armas choro Tapeyang amen armas Rose Philip pil arrested Rano ni Isaac Riyaw ni chungala sa kong way o wasa silipo na Weibogan ni Isaac Silu ya Israel kan ma arrested Marantali Sale arrested ki kaunapag Luciano Matiak arrested ki Sugaw chin changa kuran nan sap pilkati rakta masocha chungal driver license changa kuran nan sap pono Weibogan ni Isaac Payu ya Israel kan ma arrested Maranto Sale arrested ki kaunapag Lepen Washington arrested ki chungala sa kong way panangin sombar Santrico Ioannis Jr. arrested ki chungala sa kong way panangin sombar o ni Isaac Limau socha me pachawan arrested ni Isaac Wano ya Israel kan ma arrested Marlene Paulus arrested ki sugaw chin changa koranan sa po na Alan Weibogan ni anso woche pi soche chungal driver license ni ya changa ki koranan sa po na Alan Weibogan Joseph Bartolome arrested ki kaunapag MJ Agustin arrested ki chungala sa kong way panangin sombar Ace Rangwal arrested ki chungala sa kong way changa koranan sa po na Alan Weibogan mi pa ni chopin sa kong way o changa koranan sa po na Alan Weibogan ni anso woche pi sugaw chin changa koranan sa po na Alan Weibogan Sorten Tarway P arrested ki pil mi pa ni chopin sa kong way o changa koranan sa po na Alan Weibogan o bil sugaw chin changa koranan sa po na Alan Weibogan ni Isaac Su Riyagat Riyasakayo ya Israel kan me pachawan arrested J.K. San Johnny arrested ki mi pa ni chopin sa kong way changa koranan sa po na Alan Weibogan Richie Mutong arrested ki mi pa ni chopin sa kong way changa koranan sa po na Alan Weibogan o bil sugaw chin changa koranan sa po na Alan Weibogan Rati Weichal arrested ki chungala sa kong way ni pacho panangin sombar chungala sa kong way Masaro Atli pil chungala sa kong way panangin sombar Marcelino Pileman arrested ki chungala sa kong way panangin sombar Chani Malakay arrested ki sugaw chin changa koranan sa po na Alan Weibogan Erwin William arrested ki 70 kila aramas ni Kamela tapil inangi Kamela aramas ei me managap mena arrested ki mitamo Stamson arrested ki kaunapag o Israel kan ma arrested ni Isaac Isu ni Isaac Walu Israel kan ma arrested
Jaymore kilometer arrested ki Sukau cincang aku orang sa ponan webokan Arvin Kalen arrested ki kawanabak. Neriyesak ang siyong watch managap man may arrested. Goodwin Rayband arrested ki chungala sa kaway wasa silip ponan ng webokan. Neriyesak kayo managap siliman may arrested. Yechiralikan may arrested. Ken Jackson arrested ki kawanabak. Kayson Carson arrested ki kawanabak. O Carter Edwin arrested ki kaunabag. Ye Israel kami arrested sang nuwano o lilito ni Riyesak ewin siyong bungwach. Imenan sansanang John Way me puweki tatak na mawiyawiyang nan ansong Christmas o parakap. Israel kan me arrested mon Christmas o parakap ininin ngatal. Puweki polis kan nan nansiyang nan Rahn kabaran ye Rahn ng Christmas o para ka po na ba kan kak miye. Pagpag chocho miye sang palian kakalapel questionet. Pagpag away ba kon puweki at ay kat na nansong suma ko batay isak tuaw. Wan ng pen pulis miye so tsaka kapali wasakan koros marapan apalian ni Rai Rahn sa watch. Ima karata sa pagi community koros makarani nan sansurikan nan Pompey. Iray nan nansiyang yang sa wasa kapali sansuro bukach. Pues engkak mau tiang murakan sabil pagpagice kana ko isoko sab maray sawa song Pompey pagi kuya kung kiyawak puan may kare kiyang wukataglan sab macay liyas iray serikan na mi patpatupix nan mon Christmas o parakap mi peislu yawita nan wasaksets nan school watch makare kiyang aray plakti alakan nan pix kola wasakan mamie Niko. Pagpakuyaw yung penini koros may sabon man kisiri may school fixan soj irayan check o sa wasiray kanawi kan ray tama ko na yang yawi parater kawi kilara school may pitch song ray matuwa chama sarikan Pompey murkis up melel pixay school ra aliana sang mokit kay mawiyuyaw na namarka miye asmaki kay may ray kintatangki may blue red o esansal ita natas makikat esansal menang sinrop moch mawiyawi yeyi me iray kung ya pepe kisili o pilpachang iray kan makatirak tama sa kongway na school watch inin chocho pagpakuyawi ang penay o korusya John Pompey ng kaksawase sa machay kapan makayu laut nan Pompey babubayan mangi an sa watch sir machangala sa kongway kanang insombar yeyi mawya tip kayu chocho nan sab macay statistic te nan sab macay record magun kolokol iray lakan makin tebata wen sir machungala sa kongway apachotiya rolel sombara isak silu isak payu o isak riyaw yanga chungala sa kongway korosan kachin mangi me sawiu yang wanaskak raneu ares armaslimek esochen mangayang Polis waliman and kakapali siyang iray makapal tuwa siya. Yayi may sabag pagigi panay na yan sawas. Kamelila may sabmachay liyo panay ng Christmas o parakap karekiyang sabmachay sanamaw o maraming paratanan pungachay pagchaylan kak. Hew ko panay Rahn kaparan matuwa siya. Ibang plew purla uyachungol pagmak pang puramail niyan siya miya megot masagang kachaw-chaw iglak puramail imay ng mailan mangi meluwa salam sa kinchungalan ki absesip mga san kisan muya iropat puweki wan manaw-nawon polis raban ken makarata ken chow-chow na puweki sawicharan polis mamiyan sawat may nimach may manunyan kichiti uya chungal pagmak ni melen sagaran misik pang kuran kala bako ni sawar pagmak ran chon way bakon o nga sukaw tita sawicharkan uya kapang puweki sapong may uchuch mauyawi yang paluwach mapay kita sa machail para ka o Christmas nan parawach kalanganin kubur korusyer erera chungol program kasilelia